Pasti suwet sibuk usahanya. Ini malah rame. Biasa. Usaha nanti saya rame jadi Nah, tahu anjing. Ini Itu buat tahu anjing. Ada nih kelemahan seorang wanita. kelemahan dari seorang wanita. Makanya aluh dirangsuki. Oh gitu. Ayo dirangsuki. Dirangsuki. Aja, Adi jorok. suwet pecano mondo, bumi subuh becek, rangko jak lu mesti ngidang udiang. Nah, hujan, jelas becek. Oh benar. Itu hujan masih becek. Bumi subuh gerubuk, ini paling melat. Pakai panjang besi ngidang udang. Jadi rago ngelah pepatih. Pepatih Tape andalan-andalan. mujang ke diri rajo ane bensik mapan siro Tane patih matri sampun kasor. Jadi premla pangin pasing kasih penjalane. Tangkilin ane Gusti Patih. Raksriana Patih tas karama kuno. Nah, Itu am jalan ini. jalan. Sising opo. Moyo. Kapan ngelagit kenyal? Si Pak Didin nah. Kan kak. Nana. Wah, paham. Moi bau. Wow. Orang. Rago. Gitu jang. Oh, hendak mungkin dalam situan kayu Wah, toleh. Saya waktu angop di tiang palung cokor Gusti. Riz, pemedalan sinirah kaya nepati kaya nama. Di saya waktu. Cedanin sinaning ulur kaya ini. Ajo mang. Tumang ring dijo di tiang rarah saya. Ratu. Ya nang ruruh mari kandak tengah yang segara kadiangan mesin. Wah, yen rarah di tiang ring tengah yang segaro. Waluyo sekadi sangyang baruno palunguh cokor di Gusti. Mau ibu. Kamu apa? Angop di tiang saya waktu. Oh, hayo gitu muji. Nenten di tiang wenten manah memuji-muji men kawentah saya waktu. Begitu kedek ciri cicik. Kui bau nak kedek, kui bau betul. Rago, Gini tiang. siapa nama pengarang? Pinawo karo pujilan niru. Wah. Sugro di tiang ratu. Ane wawu nikah anggen di tiang wadah kegonjaan. Boyo jawenten anggen di tiang ngereratin kawiwawan palungguh cokore Gusti. Dados mediosan tetan wadanan palungguh cokore Gusti. Jarak aku makutri. Inggih di tiang. Kadio tejo karam ramin siro sangyang ambo kayu lemang. Saya waktu jak ram tataan wadanan. Apa marmitan niyo? Nah bisa nih mawinan. Mapan siro ning ulun menget mare kanang jagat ke diri raja kayu lemang. Wah saya waktu mapan inget kan jagat ke diri raja nih. Menget siro ning ulun kayu lemang mapan aren siro ning ulun ke kasoren dening pangliakan. Saya waktu liu liu adik ari Nidoy. Sampun kasor. siro si maling kawat maling saji maling kinon kedekening madri ke kasor. Saya waktu Kasami sampun kasor.
mangkin anu ngasih minako aling-aling tina ketulang mana prikiring jagat kediri Saya wakti palunguh cokore Gusti napi wastane andal-andalan kediri rajone dados ngeling palunguh cokore Gusti mangkin jak enduk saja yang paran mangkin Dados sempat kentan mangkin. sake wala sirone ulun pinaga pepatih prajayo ri jagat kediri raja kayu ni mangkin sirone ulun dias nanungal sira mangkin ni ulun tas karo maguna mangkin mari kanang rumujuk ring jagat kediri raja Ayen ini baru Bang itu maro andal-andalan kediri raja daneng Biar Oh, pediti kan. mangkin sira ning ulun atangke lawan sira yang ini Prabu nah Mangkin gini. ingat Mangkin yang Prabu. Oh. mapan sira ning ulun wenang mau bela pati mari kanang jagat saya waktu wantah niko bagaimana apa daneng Rago membela rakyat. membela tanah air. yantan ning ulun sira malih Oh, Inggih, Intan saya- Ratu Sira malih. ning ulun mangkin nunas panugrahan mari kanang sira sang Prabu mangda sida ngetut pemargen si waluna tengdira Dinas penugrahan mungkin dari sira waluna tengdira maparap dia jenako Pani walau nanteng diramo para piah jenake. saya waktu marabian sira dia jenako lawan sira empu kuturan Yan, sarang Yan. kuturan. Sarang impu kutoran. mapan mangkin kegelaran kesenguh mengaran iwaluna tengdira Mawin. Oh, ranang. wong kau istri balu ngisiang jagat ngisiang bumi di dirah diraja Oh, mapan nak balu ni siang bumi jagat. Janda sih. Oh, janda. janda melengis salah urep salah panumadi sira iwaluna tengdira salah urip salah panumadi no mapan iwalunateng iwaluna tengdira wah mati wong tanpa dosa nah mapan iwalunateng matiang nak sing ngelah beli Oh, pelih perjalanannya. Wenang sira ning ulun mangkin amrajaya kawisesan iwaluna teng nah wenang mangkin matiang yo iwalunateng dira Nanti Rago. ya Matiang. nah nggih Dah tidak enak mangkin ayo kita nulaning perayaan wah nggih mungkin sira ning ulun rumujuk mari kanang jagat dirah diraja kawin ken kowe nganiko nah terus palung cokor Gusti margi dicangiring wah nantan kesuwe wablis Nggih. nah rekane wong mengiring larapane waktu lawan nasih sampun prapta mari kanang kumpatan aku Semua nak di perempatan. Sampun mangkin ring pompatan agung kita. sira ning ulun agelar pate kesatria natan wenang amelo mari kanang pemargi Man kesatria sing benar. Cuma mapan jalur kanan jalur. Rago ya Matiang. dewasa kada kaya ni mah Monaoepki Wisman di walu nada kaya ni mah mapane bayo umahnya walunateng sing jadelet Mapan anu caciren anu taru makemaran mari kana adak siru walu nada
Aduh ciciren paru kembar. Kembar. Sige. Iwas akan kayo naman. Untung iwasin lo. Mari kanang tungtungin taruh. Pokoknya tole di muncul nih. Munculin taruh. Nyan kayu. Ano? Wapag siyang luwak makarangin serongin. Rah kayo naman. Wah, do, adong kedis gua tidur nih dong. Mutahang gede. Oh, orang gede di gedung. Oh, Reng tatareng taruh. oh di Dicarang-carang punya kayu Nah, Ano limpo usus jejeroning manusia. Isin bakanan jelemo. isin pasang lemo mengandung-andung di dudut pil. Reng sorang taruh. Oh, duduli di gedung dan gue. Nyan. Ano manusia rare katana mari kanang sore taruh. Aduh nak cenik menanam di beten punya kayu Nah, Menawa iki Sujanti mau wisesa kewisesaan di Walunade. kapan sekan nih madan sakti nih walu nateng. Belasakan sakti. Nah, Sakit walo. Sira ning ulun natan mundur satapa. nah nanging nih Gusti Patih sing jauh mundur katapak lawan. Yantan bungal diwa lawan kan. Sira ning ulun natan kejadian oleh sira Walunade. Walunade boy. Weh, mapan Gusti Patih tas karo makuno aling-aling ke diri raja nih. Sira ning ulun sampun kaulo kewisesaan kaya mangko. Mapan subon nawang kewisasan nih. Itu mengelar nadi si calon arah. Nah, nyai deh tadi madan calon arang. Itu boleh panugrahan sira yang bertari. Nah, mat boleh lantas penugrahan yang bertari dulu. Sakit walo. Walau Sira ning ulun sampun prapto mari kanang kewisesan. Kapan sira ning ulun tas karo maguna sampun kabolehan panugrahan mari kanang siwo sando siwo. mapan iki Gusti Patih sampun boleh panugrahan di Kota Siwo. Wah, Walunade. Walunade. Iyan prapto pejah mari kanang dagat rayo warah kena sira tas karo maguna mancut kewisesan. Yen sakit cai mati nyen orang nih Patih tas karo maguno nih kematian nyai. Mapan agung dosanda di Marjapando. Mapan diu dosan cai di Marjapando. Mati wong kan urusan. Kematian jatmo aneh sing lah belih. Saudaraku, ibu kita nang ning proyek. Ini kecilelen. Walunade boy ngadiko. Weh, Walunade nyai. Yatno boy ngadiko mangke. Iki mengaran Rai Roro Tungtungin Sidungal. Nene madan rai dundungnya sunggah. Mapan iki pusaka mari kanang jagat Kediri. Jagi macam-macam jiwa permanan tuh. Sige. Nih pemadan pusaka kediri raja kal mancut nyai jadi. Ya kok nyai Tuh. itu. Alon Gusti Patih. Eh. Tonton apa nak bisa siro. Das Ini. karo makuno kaya namangkin. Alon Gusti Patih. Alon. Ini kesaktian Gusti Patih ya.
walu nado Weh, walu nade. merangki gitu. Mai, poen. Walu nado mata maham guru. Nah, walu nade Ada teman. kelaratu kayak mungkin. Sini. Alon Gusti Pati. Đúng rồi.
Kan pada gini.
Siap-siap aja, Jo.